اشتري بعد؟ ايه لا مو اونلاين مو اونلاين بس من درو يا سريع أكيد أنا برا. ولا هذا شيء ما ولا Tuftaamalenjiru, seena kan jijjiiru. Tuftaamalenjiru. هاي guys كيف حالك؟ شندنا سلام ناتو. هذا هو وان أجايبه وان تسني. الرا فيسبوك أبدان وان تسني تقول ما جت نسني تما بايك نقول نجرا بايك يعني هذا نجرا وانا كسيتني. بايك يحين ببني قالوا نمون بايك هني الرا فيسبوك أبايا في وان أونلاين رت أجر رجلا. سنجرا بايك كنيا سو shoppingi deemuun dandeenyu online irra shoppingi goona biyyoota arabaa keessa waan guddata fakkaatu waan jabaata fakkaata seerisaa waan jarri hamaan hojjanne fakkaata jallinni baay'ee jira jechuudha tola online irratti kan hojjetamu zeegaa biraatiin jechuudha isasi sirriitti agarsiisa jechuudha waan irraa barattan qabdu gidduu kana bishaan deebi'ee waan nama mudate jechuudha amma ittiin booddanyaa kun sarpiraayiz godhetana deebisee sirriitti agarsiisa jechuudha waan nama mudate waan irraa barachuu qabdanii wanti qotti kisaaraa hojjeta yookiin shoppingii deebitee shopping gochuu yookiin immoo guutumaan guutuu biyya keessa hin galtanii waan jaalatan bitachuu waan qabdanidha waan irraa baratan isinitti hima ishiin amma dafka jirti jechuudha fooqii lammaffaarra jala daqiiqanan waamee dhufee gidduu kan akkasaan jedheen jechuudha galeetanani nan heerumaa ci'a kiyya ga'ee jira uffata sargiidha ta'uu bitadhee agarsiisa jechuudha waan namni onlaayinii irraa bita sirriitti agarsiisa jechuudha waan ani jaaladhee uffata ta'uudha jedhee maxaree akkanaa dhufu taasisee kan naa dhufes immoo waan biraa jechuudha garuu footoodhaan illee waan gaarii isatti fakkaachuu danda'a funyaan keessa yookiin qaama miira keessatti wanta shittaa achirraa ba'u kan funyaan sin qabachiisu jechuudha wanta araboonni baasanii gatanidha jechuudha wanta isaan onlaayinii irratti hojjetaa jiran zeegaa biraan hojjechaa waan kana walumaa ilaalee jechuudha deeqatana waan meeqa yookiin dhufaatti garuu sagalee ishii dhagaa kira dhuftee jirti jechuudha garuu ammatti nagarsiisu jechuudha deeqatana haadha itti agarsiisa guyyaa meeqa jechuudha hojii waan nuti baay'ee itti nagarsiifne haadha itti agarsiisa jechuudha inti biti shuuf liyoom beelloo maala naasaa liyoom shuufii okay yalla jaasi yalla kinooti jechuudha ishiin amma beelloo natti agarsiisu jetteetti kinooti jechuudha akkuwatti ol daata'etti jira jechuudha uffanni kun ijoolleen warri dabra gida dhufanii qaamaan arganiiru jechuudha uffanni kun akkuma ol daata'etti jira yaabbuloota tokko waan irraa of eeguu qabdee waan irraa barachuu qabdee jechuudha kana wawwamoo jechuun hiyyeessa biyya abbaa ofii kana amma rakkina keessa jiru kana lammii rakkina keessa jiru daabboo bitanii laachuu wayyaa isin jedharraa of eeggachuu irraa barachuu waan qabdanidha baay'ee keenya koomentii jala hin dubbifnu jechuudha koomentii waa yeroo ol dargotanii koomentii jala jalatti waan jiru dubbisaa maaliif warri isaa waan isaa mudate jarri sun kaampaanii isaanii yaraa ta'uusaa ijoolleen baay'een achirratti hin barreessu jechuudha koomentiin barreessu piicharii waan hin taane taane yaadgadhu warra akkasii jala waan akkatti hin biteera jechuudha gidduu kana waan nama mudate gidduu kana bishaan yeroo hundaa waggaa lama guutuu biyya Dubaay keessatti waan nama mudatedha jechuudha sirriitti kan agarsiisa jechuudha miilaa waldanyaan biyya dhuftee garuu uffata inni akka ilaaltan uffata sana fakkaata garuu xiraansaa saka xiraa miti jechuudha kan funyaan nama qabachiisa jechuudha waan irraa fudhuu qabdanidha jechuudha golootaa guys agitani Bello berarti show video apa? Bello asal gila betul lah. Ada story tu kau dah beli je. wow hello guys ada istri Ada istri aja. Ada some older aja. Hadi Ada some older aja. Shuf jewelry bari. oh my Asian god midram. እንደዚህ ነበር አቦሎታ ፎታ ካለት ዳለ ፎታ ሜዳ ችለ ትራንሳ ኩሊ ሰው ባት ያለ ችለ ከከማ ካዋሊ አጃ ያችለ ትበል ግን እና ከስተዳተን በሬ ዳ ኤስሪ ከናም ዲዩ ቋስ ነው ሰሪ ያችለ oh my god ሽሪፊ ለጂ ሽፍት የማላብስ እንትሳ አለ ሽፍት ያለ ሰው ኦንላ ጂም ፋይዳ ሰከር እና ተጠንቅቁ ከኦንላይን ልብስ እንዳትገዙ ብዙ ሽፍታዎች እዚህ ውስጥ
ተሰማርቶ አሉ። ይሄ ቆሻሻ ውስጥ የተሰበሰቡ ታሽጎ ያመጣሉ። ከድሪቨሪ መከፈት አይችልም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ተጠንቅቆ እኔ መቶ ዛሬ ከዚህ ሳምንት 100 ድራም በፊትም 80 ድራም 260 360 ብር ከሰርኩት ማለት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ላይ ተጠንቅቁ ወገኖቼ። በጣም ቢገርም ነው። ይሄ ተሰማርቶ የሚሰሩ ልጆች አሉ እንደዚህ አይነት ሌላ ከሌላ አፕሊኬሽን ፎንት ልብሶች ዳውንሎድ አድርጎ ይለጥፋሉ። እናንተ ይሄ ነው ብላችሁ ኦርደር ታደርጋችሁ የሚያመጣው ልብስ እሱ አይደለም። ይሄ ከቆሻሻ የተሰበሰበ ጨርቅ ነው። ስለዚህ ተጠንቅቁ፣ ገንዘባችሁ እንዳትአባክኑ። እንደዚህ አይነት የሚከሰት ሰዓት ከነሱ ስር ኮሜንት በደንብ ጽፉ፣ ሌሎች ልጆች እንዳይግዙ ማለት ነው። እኔ ይሄ በዚህ ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት ነበረ። እንዴት እንደምሸተና ይሄ እኮ የእናቶች ጨርቅ ነው። እኔ አይደለም ይሄ ኦርደር ያደረኩት ማለት የእናቶች ጨርቅ። እንደዚህ ብታውቁ ጨርቅ አይደለም ሽታው አሮጌ ሽታ هذا البس ثاني ناس فينش هذا من زبالة من زبالة የተቃጠለ ልብስ ሽታው እንደዚህ ብታዩት በቃ በፎቶ ብታዩት ታምናላችሁ። ይሄ የእናቶች ጨርቅ ነው። ይሄ አይደለም እኔ የሰርግ ዳሎ ኦርደር ያደረኩት ማለት ነው። ይሄ አይደለም እና ተጠንቅቁ። እኔ ከስራ ያለው ተጠንቅቁ። እናንተ የቀራችሁ እንደዚህ አይነት ብልግናው ተበስቷል። እኔ አሁን ደፋለሁ እንጂ ምንም የምጠቀም እዚህ ውስጥ የለም። አንድ ጨርቅ የለም አረክቱ ማለት ነው። ولا مو حلو مش هيدا زبالة هيدا. هذا ممكن مكان خلاص كتير واشيل بنزين المدرسة. ماي جاد شتا ريح صح؟ ما كان يكفي إذا على البيت هذا فول ملابلا. ها؟ فول ملابلا. هذا كله زبالة وغيره. بدي اشوف هذا قصير كذا بس هذا كافي يا بنتي شتا ريحة البسي ما البس ولا دواش እና ባይላችኋለሁ ተጠንቅቁ። ያረቀራችሁ ይኸው የሁለት ሳምንት ሙሉ ስለነበረ አስጠብቄ ነበረ እንዳያት ማለት ነው። ዛሬ አያችሁ ይሄ ተደጋጋሚ ያጋጠመ ስራ ነው። እናንተ ተጠንቅቁ። ብልግና ما هيدا التليفون ما يرد سنقول انت انا كذابه ما في انا مش من كامباني كذاب عادي ايكم بس هاتي ممكن هادي انا خلاص ما يتجوز خلاص بيكم ما في عروس ما في ليش؟ وين دي ملابس يعني بنشتري بعض ايه